dolazi iz grčke riječi, a zapravo u svojoj najjednostavnijoj formi predstavlja ljubav. I nekako svi to znamo da je ljubav na pijedestalu u ovom životu. Ne možemo je mi nigdje tako negdje, kogod je pokušao staviti je negdje na strani, znamo kako je prošao. Pa tako da ja otvoreno, samo se smjesti na pijedestalu, ne imam ništa protiv. Ali ima i dalje, ima i sitnije. Filija zapravo znači socijalna harmonija, povezanost, prijateljstvo. Podsjeća na značajnost i snagu pravog prijateljskog sjedinjavanja. Eto, nadam se da vam je jasno zašto je izabrata baš ova riječ i zašto je ona nekako u toj svojoj cijeloj simbolici zapravo tačno što je potrebno i što daje sliku ovom podcastu. Čak i Aristotel, mudri Aristotel, dao svoju definiciju, govoreći da je filija jedno prefinjeno prijateljstvo zasnovano na jednakosti i dobročinstvu uzajamno. Eto, ostao je u svakom slučaju dosljedan svoje mudrosti i lijepo je to pojasnio i objasnio. Tako da nadam se da vam je jasno zašto filija i zašto vam filija želi ovu toplu dobrodošlicu i nekako vam po cijeloj svojoj trasi upravo će se time baviti. Tom trasom do tog pijedestala. Gdje da idem dalje i u šta tonem tako u taj, svjesna sam da tonem u taj okean misli, ali znam da ćete naći put da to tačno shvatite kako treba. Ovdje očito je da želim da vas zarazim. Očito je, mislim da je očito, iako ne bude očito, potrudit ću se da bude i da postane očito. Dalje, šta sam, nekako mi se u pozadini misli, krije onako jedna svijest i ona kaže ovako, svi smo mi samo svoj teren za obradu. I polazeći od te onako svjesne misaone forme, da moram je ponoviti ponovo, nekako da vam bude jasno šta o čemu to govorim. Svi smo mi samo svoj teren za obradu. U današnjici i u današnjem društvu imam dojam da smo vrlo udaljeni upravo od te misaone forme. Od ove misaone, ne od te, već od ove misaone forme. I imam dojam da smo malo zaboravili misliti svojom glavom. Tako da nije ovdje riječ nikakve borbe i neće biti u ovom podcastu riječ o nikakvoj namjetljivosti, već baš naprotiv, jednom velikom stop. Stop uticaju da neko drugi misli za nas. Stop uticaju da odlučuje za nas. Stop uticaju da nas oformljuje
gdje jednostavno ne prepoznajemo ono što mi zapravo jesmo i što jeste naš potencijal, uopšte se ne lijepi sa onim što nekako u nas i po nas se ulilo. Tako da stop tome. I idemo shvatiti da smo upravo to, jedan ogroman horizont koji nas čeka, upravo nas i upravo svakog pojedinca među nama za obradu. To je na nas, taj posao je na nas i na nikog drugog. Rodimo se, razumijem, rastemo do doba odraslosti, svašta tu nešto i nečega nauđe u nas. Ono geni, pa ono ta sjemena, sredine i okolnosti. Ali do onog trenutka kada shvatimo da smo odrasli i do onog trenutka kada imamo dovoljno godina onda da recimo stop i prođimo sve to kroz jedan filter i prepoznajmo šta je dobro za nas, šta je loše za nas, šta želimo u sebi, šta ne želimo u sebi. Ovo polje ću ovako danas, a ovo polje drugo ću na neki drugi način. Ne sviđa mi se ovo šta je u meni, želim da to sklonim, želim da to promijenim, želim da to i tako dalje. Jel vidite u kojem smjeru idem? Tako da, filija ne ulazi u svemu tome i samo još jednom kako sam i počela sve ovo obrazlagati. Svi smo mi samo svoj teren za obradu. Mislim da se bližim svojoj završnici. Ne bi da previše vas opterećujem ili da previše ja tako izgubiti fokus. Ali znam se onako trznuti ovaj stop. Nekako mislim da sam puno počela prakticirati lično u svom životu, što to preporučujem svakome. I jednostavno stati. Tako da biram nekako, evo ovdje ću stati i mislim da je ovaj prvični korak dovoljno je. I opet samo još jedna finalna misao se krije. Za kraj, vama. I mislim da će to postati, imam dojam da će to postati moj intro svaki put, svaki sljedeći korak ka vama. A on zapravo zvuči ovako. Pa to je čak i kao neko obećanje vama, hajde eto tako da se preciziram. Ovdje Balkan neće biti samo mjesto, već i osjećaj. I možda taj korak ka tome da budemo bolji ljudi. Eto, to vam obećavam. Ja vam naravno želim svako dobro. Ja vam naravno želim dobro zdravlje. Ja vam šaljem puno pozdrava i nadam se sve će ovo biti i naći put, pravi put ka vama. Ćao!